Talofa sa moa. Apaau o le tatalelei mo oi. O le tele o taimi. Tātou te whai ai ni alofanga e le mawhai ai on tātou whai a le talainga. Ua whaailoa mai ai e le apostolo Paulo le vai o a tātou alofanga. Sa ia nau ma le nau tai e whaatau nuu le misiona le atua. Ma sa le whaatanga ina se me e tau fiai o ia. Le Galuega e luas fulu fa e koe luas fulu ma le wha. Fai mai le tala le apostolo. Ai au te le manatua se tasi mea. O lo lava o la foi, au te le nau i ai. Se ia ufa umalo mo e male oli. A toa ma le whaiwa o maua mai le li o Yesu. Au te moli tino atu le tala le lei o le alofa tu no o le tua. Na whai u le tusi o ngā luenga o iei Paulo i totono o le whale pui. E ui nei whainga tā. Ai sa mawhai lava e Paulo na fola atu le tala le lei i e ua leilo loa. Fau tua mo le au ke risi anu uma. Maola nau mo Yesu ke riso. Mo li mau ale apostolo Paulo il Galuega lua suma le walu tolu suma le tas. Ua tā lai le mano le tua. Ma o atu i mea le li o Yesu ke riso ma le wha mano si lava. Ele i vau ia. Sa moa o lau tatalo. Le atua alofa. O le ou le malosi o malava. Ia e wha mangalo mai au. Alofanga malo fefe ta lai le malo le tua. Wha mole wha malosi au e wha so atu lau upomoni. Ma wha aola tangata umai le tala le leo lo malo. Ia o auina fo ia o wiloa mai le poto mai a te oi. E a o atuai i mea le li o Yesu Keriso. Ameni. Manuia whaiva ma lava singo le ne yasu.